žene kad lažu, one uvijek lažu na krupno i totalno. I kad imaju da sakriju sitnicu, žene negiraju i sve drugo što je s tom sitnicom u vezi. I to brzo, odlučno i konačno. Nije nigde bila, nije nikog videla, nije ništa čula, ne poznaje uopšte osobu za koju je vezuju zli jezici, nije bilo ničeg. A pošto tako poriče sve totalno i sve konačno, zato se lako i ne zapliće. I ima uvek stav odvažan. A pošto se ne laže uvek da naškodi, ona ne uzima laž za sredstvo kako bi drugom učinila zlo, nego samo da sebi učini dobro.